Jamuluka kumuluka kyewetaaga okuwandiisa omwana wo nendaga muntu y'omuzaire yonka. So abaanira abaleke kubabuzaabuza bw'odda ku station idda n'abaana abato bombona bali waka kyewetaaga ndaga muntu yo yonka abaana b'eggwanga lino tuwandiise. Kuba obuzibu obuliwo nti buli lw'oluwa nga towandiisisa mwana wo otaawa embeera nti adda kufiirwa ebintu bingi kamaala mu iwanga lino ate n'emikisa gye mubiteeko. Dan wengmi Uganda atimira tunga medima malo wati cholo tinu wengmi Uganda chake kum latima food ginywala nywala tin wai kum dan mutegini kong kong. So KT Uganda kunuti mbe KT bin mbere new national ID ni bin kilo teno gin mati mite ti national ID pa babane kapa bane pe bin ki national ID pa mamane. Another one. Kusajili watoto ni kazi yako sasa mzazi wa huyo mtoto. Ndio sasa tunauliza vipi? Twende kwa ofisi za NIRA katika Uganda yote, tunatembelea kituo ukujo na uhalisho watoto wote. Kuanzisha na mtoto mwenye alizaliwa leo ikiwa ukuda chuna national ID ya mzazi moja au mzazi kubwa. Thank you very much for coming, and please register children. If you can hear me today. Nitwenda kushaba abantu bono mu Uganda yona kanyenda kubeshengereza. Nyenda kubeshengereza kanyenda kubashaba. Omutori no tureba no tukurikiza ninyenda kubashabangu omwerero woyino mweka yawe. Nishabangu orebe ko ngwamuhandikisa. Ekikwetenjesa nendaga muntu yo muziro wenka. Abanira batakubiha ngoze kurete baraha yabatisimu ngoze kurete baraha y'uzarwa n'iyirwaro woyine ndanga muntu yawe okwata omwana wo mukono muza office ya nireri hihi kandi orebe ko ngwaberere wabahandikisa ngukandi wabatebekanisa obwire bwabo obwo mumisho nambwe noriyo no tureba abayayishomero baheza kumura ohamesirize ngo wabareta kandi rwa mukaga nutukora bana bashomadde no basa kugira obwire rwa mukaga nabo batwara office ya nireri hihi obahandikise. Madam, I have a question. You're running